Vendedor ikan sira ia mercado TBC se organiza malo, onde ela fala atividade e negócio, ia tasribun, também ia mercado facilidade leia. Vendedor sira atau questão ne tama durante ne bemos ya mercado ne laiha no companhia ne be halo manutenção ba fating nemos abandonau na serviço nune vendedor ikan sira ne be faan ikan ia mercado taibesi durante ne sociedade be o di usa ba fase ikan mai be maioria vendedor ikan sira decidi sai ho di faan ikan ia tasibun tambah basic tasi. Relação à situação ne ia tempo basic vendedor sira se organiza malo sai husi fatin mercado ho di continua faan ikan ia area tasibun nune sira bele fase ikan ho tasiben. Ami be ida be bomber sida biasa lor me am olaret tamane ne kona fulengre racing mana olaret be tamai benda ami easy jail det sira tamai idane ma finder kam for ela le sededa am dian sene sekari company be la dia la lais ento hami me ene sumbang osan adi atia be makina ne depois ma sira mai rainbow sa famina sang idane mos parte sira nasional lakoi o companhia mas lakoi 20 fevereiro né amba pole ministro depende vale va be certo dia usi tastolo to be Kristo ne tinggal lo di mata tamai dane ma sira ma dia fale amne fating idane ma hami hende seman idane lalan selaya kalan dia kulam bafal pasibung depois tira dia tu buat dia kona ma mai model assim depois viemos lá ia eles fatimos is e viat fasigamos lá ia be malaramente is besos be serap fanting ne Dadang ne vendedor ikan he mercado hamutuk kruan ulu resin husi numero ne maioria decidi sai husi mercado ho di faan ikan iha are tasibun tambah be laiha turap serasang jemeni mas ke kompanya furauna be basic fatin ba vendedor ikan iha tai besi mai be makin atu dada bene laiha abrang amaral jemen